Poštovani pratioci, na samom početku velika zahvalnost za veliki broj vaših odgovora koji je stigao na naš upit koga bi voljeli sledećeg da vidite u podcastu Bez rukavice. Pokušat ću ovaj moj odgovor da segmentiram u nekoliko tema, imajući u vidu da su vaši odgovori i prijedlozi bili različiti. Krenut ćemo sa odgovorom i vašim prijedlozima koga bi voljeli da vidimo od strane aktuelnih političkih analitičara. Svakako tu se pre svega izdvaja ime Milka Grmuše, koji je svojim radom i svojim pojavljivanjem u javnosti svakako se nametnuo kao jedan od najozbiljnijih analitičara kompletne političke situacije u Republici Srpskoj. Svakako da na drugom mjestu se nalazi Dragan Močević, koji je također dobio veliki broj vaših glasova, odnosno vaših prijedloga koji bi trebao da se nađe u našem podcastu. Kada su u pitanju mediji, tu svakako da prednjači Danijel Simić, odnosno novinar koji direktno izveštava sa terena, a ne iz redakcije, i svakako da ćemo se potruditi da Danijela također ugostimo u našem podcastu. Od novinara također izdvajam i prijedlog koji je stigao sa više adresa, to je Aleksandar Trifunović, glavni urednik i vlasnik portala Buka, ali svakako da tu imamo još i veliki broj prijedloga koji je stigao od strane vas. Kada su u pitanju građanski aktivisti, najveći broj svakako prijedloga je stigao da u naš podcast pozovemo Aleksandra Jokića, banjalučkog advokata koji je veoma aktivan na društvenoj mreži X. Tu je također i Jovana Kisin-Zagajac, također advokat iz Banja Luke. Stefan Blagić je također dobio veliki broj prijedloga da se nađe u našem podcastu. Ako posmatramo gradonačelnike i načelnike, vjerovali ili ne, ali najveći broj prijedloga dobio je Igor Žunić, gradonačelnik Dervente. Iza njega su Draško Stanivuković i Miroslav Bojić, ali tu je i Marinko Božović, Boris Jerinić i mnogi drugi koji bi voljeli da vi svakako voljeli da ih ugostimo u našem podcastu. I naravno, mi ćemo se potruditi da uložimo trud i napor kako bi njih ugostili u našem podcastu. Kada je u pitanju predstavnici vlade Republike Srpske, i svakako rekorde po broju svih vaših prijedloga, je aktualni premijer gospodin Savo Minić, uz jednu opasku koju moram da pročitam. Nadamo se da će gospodin Minić imati manje lovačkih nego prethodni premijer, gospodin Radovan Višković. Svakako da razumijem vašu intenciju da gospodin Minić bude ovde naš gost, jer svakako da mi kao sindikalci bi mu postavili veliki broj pitanja koji se tiču prava zaposlenih, kao plata, kao i svega onoga što očekujemo od vlade i što možemo očekivati od vlade u narednom periodu. Kada su u pitanju odbornici, veliki broj vaših prijedloga stigao je da ugostimo gospodina Ljubu Ninkovića, predsjednika Skupštine grada Banja Luka, Nebojšu Drinića, odbornika u Skupštini grada Banja Luka, Branislava Čereka, također odbornika iz grada Banja Luka. Ono što je simptomatično, su uglavnom ovi predlozi za odbornike stizali iz grada Banja Luka, a manje više iz ostalih lokalnih zajednica. Kada su u pitanju ministri, najveći broj predloga stigao je za gospodina Gorana Selaka, i ja ću se potruditi da pozovem gospodina Selaka u naš podcast. Isto također veliki broj predloga je stigao za ministra gospodina Zorana Stevanovića, ministricu Zoru Vidović, ministricu Senku Jujić, i svakako da ću se potruditi da svakako oni će dobiti poziv da gostuju u podcastu Bez rukavica. Da li će oni doći, to ćemo da vidimo. Sad na kraju
Ono što svakako, siguran sam, najviše vas interesuje su prijedlozi za predsjednike političkih partija. Najveći broj svakako dobio je prijedlog da ugostimo gospodina Milorada Dodika, da ugostimo Jelenu Trivić, Nebojšu Vukanovića, Draška Stanivukovića, Darku Bajenca, ponovo Gorana Selaka i ja vam kažem da ćemo sve njih mi pozvati da budu gosti podcasta Bez rukavica, ali moram da kažem da smo dobili i prijedlog da ugostimo i gospodina Branka Blanušu, aktualnog predsjednika SDS-a, i gospodina Sinišu Karana, odnosno dva kandidata koji učestvuju na ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske, i siguran sam da ćemo pre održavanja vanrednih, odnosno ponovljenih izbora u Republici Srpskoj, pozvati oba kandidata i dati im priliku da razgovaramo o svim temama bez rukavica. Ali za kraj, evo, nedavno nakon podcasta Dijane Ješć video sam da su gospodin Drinić i ekipa okupljena oko SSP-a pokušali na neki način da mene lično prozovu. Gospoda draga, ja sam pogriješio i svoj prekršajni nalog sam platio. U svakoj pravnoj državi s tim se stavlja tačka na taj slučaj, jedino kod nas počinje s tim. Ja vama nisam dao nadimke. Vama je nadimke dao narod, odnosno građani Banja Luke. Ali evo, bacam vam rukavicu i pozivam vas u podcast Bez rukavica. Obećavam, neću razgovarati o vašim ljekarskim kartonima, o vašim dijagnozama, vašim terapijama, vašim seksualnim opredeljenjima, niti o onome što može na bilo koji način da vas lično diskredituje. Želim sa svima vama da razgovaram o svemu onome što muči građane Banja Luke, ali i Republike Srpske.